enjebire nereta himahonda nejiona neshangwa Harmark Street Coach D omu district ya Lyantonde nikigamwa ngo mugiga chawo Semuwemba hakajiguza Victoria na Kintu owizera akajiguza Elias Twese jahar million kaga konkabo bona bakanga kurgamu obwo buri omwe ari kugira ngo neyeye mulimo gwe tubaddeko tugikwasiza nyomba mu butongole nyine waayo era kati okuva n'olwaleero bano basaalimbi era bwe bajja nebabako kye bakolawo bajja kukwatibwa obuvunaanwe n'amateeka bwe gagamba. Emishango egyo biremazire emyaka ebiri omu kooti ya Masaka okuhisya obuba court broker bebembirwe poliisi ebizire bakagiba binga mu kifuba. Kyokorera enju yange kagigura yayenda kunyiba twaza omu kooti esaziremu mbene eriizooba gyempeeza omu makubo amatuufu ekyapa kyange kiine kubanga nawaabibwa mu kooti namala okuwaabibwa mu kooti nituwoza omusango nitugusinga omulundi ogwasooka bona amakuru nigoreka ngu enju egi bakaba bagiririireho kafuna genda okwewola esente nga zamagoba mangi ng'ate obusobozi obugenda zisasula tobuyina kiba kya bugunjufu obanga otunze ekintu okakasa nti okitunze ate n'okiwaayo ebyakoze eki ebyakikuze. Ebintu by'abapangisa bingi babitambikira heru niko kusigarira omu mikono ya Elias Twesige gasha kwa Sunday William.